So ndikwenda nkobe nti ewiki yaife tugende ebemu emikisa era tugigwirewo officially. National anthem batulide tebababuuliranga nako wadde mu mitwe gyabwe nti oluyimba nga luno bwe luba balukuba muyimiriranga. We are ones who go to them. And another thing, we also provide the essential needs like food support for some patients who cannot get the food. Nsereko nganize atwala communications oba ebyempuliziganya mu family life education program nkaningani FLEP for HPV vaccination in schools, and we have done that in Buipe districts and we are crossing over to Bugwere. Tufuna mukinji era ni government wena tubonanga tuli walala twida kubanga tukole ekyendawulo baba kibazinga fungulu. Yes, thank you so much. Thank you so much, the organizer of this activity. Going forward, what do we have specifically? I came with my colleague Titus Ojulong, who is our social behavior change consultant. Moving with us to every kingdom, every chiefdom, and we have been doing medical camps, and they have supported the treatment and the screening of malaria. So the youth forum for organizing this health camp. 11 districts and the one city to ensure that malaria is controlled. I'm happy to note that we work together with the Chamazinga Wabusoga. Uganda Malaria Reduction Activity as the regional coordinator. What we do basically is support government of Uganda. Owekitiibwa Minister for Tourism, for youth. That these services are not there in the rural areas, so we go deep down in the villages, and in case you have any activity or outreach and you want to bring the services to the people, you can always call us and we come and we do the screening. Sorry. Joseph Muvawala okuba nga asobola okwogera ku kikudduko ekiri wano mu Busoga ate kikajja mu maiso. Basebo ni banyabo eno week gye twese youth symposium ndowooza ejja kuleeta ebyamagero bingi. Aye ebyamagero bino bisooka kubanga iwe mwene ng'omuntu oli kwenda okubiwulira oyenda okuba part of it, oba byamagero biri kuidda bwidde nga bali ku kakanti idde eno owulire oba obeeku nikyokola. Ekyo ekigambo nekyasookeirwa kumpulire wano mukulu Chris ng'akoba ati mwine gwatambwire naye Titus behavioral counselor or something like that, specialist. Banange ebyo mwali mubiwulira ku wano mukali biwulirako, but that is very very important. Behavioral specialist kubanga abaana baife mubuze banange mubuze mwabulayira mu bumpimpi
Pastor Mayambala ava kyogera ati imwe mukulira ku sweet. Ife twakula ng'oteekwa kwekuza ate era okule olere n'abandi. Ife abali above 50. Pegano imwe mulina ebyedu, mulina ebizibu bingi no. Respect yajjaira yajjaira. Muzira mukuwaira akatoneze kati. Ndi bakobera. Banange n'ekituufu kubanga mwidina okukola egundi amabega gajja inumambo. Ebintu ebyo byonna ife bye tutakula nabyo. Aye ekyo kyona kidira ku kigambo kye tukoba kye tueta mindset change. Ndi musanufu ino okubakobera nti nakave South Korea nakayira ne wiki ekali kuwaku. Ngaye South Korea tuwaja twasaka aba South Korea bali kuido okutuzimbira mindset change center wano kulubiri wano. Sente eno ejja kutukolera twena oba oli mukulu oba oli muto. Kubanga twena ndowooza obwongo abantu bali ku level yaabwe buli omu ali kuyiye. Tukalige magana bulungi okubanga tweyagalira mu busoga okukoba nti eno busoga yeife waire imwe ba youth n'imwe musinga bungi. Ebyokwega bingi ino ba youth abeere kabiri bo bandawulo omweta ya lumuka emisinde yeidda era yewombeka mangu yakoba ati omwero okoba otya. Pegana abaife asika sapatu asika sapatu dino akoba oti yangu wakunga itali kuva mu kifo. Aye ebyo byonna byambeera ya bwongo bwaife buno bwe tulowooza gye tuli kwenda okujja ni bwe tuneetereza. Mpegano musaasira abaana b'abaana imwe abali kuzaala imwe abaana abaimwe buti abaana be mulizaala oba buti nani ali bagemaku kubanga imwe mwawaba buti oba bano baawaba ddabo banayira saala da Katonda tubasabire busabire okusaba tikukagasa nga titusitukiiremu. Imwe abali wano ndi kubeebaza ino olw'okwidda banange okubaawo nimuwulira kubanga tutandise butandike wiiki yona tujja kubaano nga tukola ki nga tukola ebintu ebyendawulo. Kingemya ine ennaku baseba aba USAID nimwe aba health workers ba partners baife okubanga omwana alwala mu Kenenya yaba mu numba yakoba ati muliranwa ali muloga muliranwa yatuloga ati batwendeza twenda kusenguka ni wano asenguka yali senguka na bulwaire. Mindset change bwobanga toli kwewulira bulungi lwaki olya namuvu bwobanga toli kwewulira bulungi why do you think bateekwa kuloga iwe memale? What do you have? Who are you? Era muliranwa yende iwe wenka iwe okukuloga ni family yo. Muli kuntegeera mindset ife bene nife tuli kwetaako ebintu ebingi ebyo twabanga tuli kulemererwa okuvaayo eyo gye tulobeire. Bw'obanga wasoma wafuna degree esooka tofunanga ku mulimu waire n'engaito daago olubega oli kunoonya mirimu lwaki tokyusaako? Katiikiro wa Busoga antumye okubakoba ekigambo ekyo ekya mindset change. Bw'obanga toli kwenda kukwogera ku kikyo kwefuba kuwenka wezuule nga bwe mukobena ku dinombu nezwire be bw'otezuule mwene tibajja kukuzuula era odakonera eyo nga muliranwa yeyongera okukukuloga ng'olowooza oti naakuliku ng'ate akuziraku. Tulekera okulowokeza wansi buti tuli wano OWC etulimu bali kwenda okubona nga babayamba. Abaana abandi mulina amateeka eyo aye musazeewo mugateemu bwa bintu kugapangisa imwe bene mwaba nga timugenda buti OWC eri wano yaidye yakoba ati twenda tubawe enkoko tubawe embidi mwaye twenda tubawe kooko omukole mujje musimbe. Aye kabiri ero dabona nga omuntu bamwaire kooko amulese wansi w'omuti. Mindset change ali kulowooza ati emyaka 3 kooko wanaakulira anaganulwamu ati alikwenda kusimba duma leero kabiri yencha amutooleyo mubiina amwize mu gundi mu kutiya.
about behaviors mumboine mumwebuzeeko where are we going wrong, because you have gone wrong here, there, everywhere. You have gone wrong. I won't blame you alone. Even we, your parents, have gone wrong. I don't want to blame you alone. Kubango tuka kumukyala amkobo oti muna abaana ati muna iwe tiwazaala ko kufa kukoba kubabo abange baveeko ate nga ife twakulira twali baana ba community bwe bakubona ng'okoze ekintu ekibi bakuba abaliwo kabiri muzeeyi bwaira bajja bamukobera ati yakoze ati kabiri yena yakuba mama kabiri yaenda bwakwasaga ku mutwe aye imwempegano okugemebwa iwongema kotya aye nga tuli bakulu tuteekwa bagemaku abaana mwabulira irala empisa kikumi ku kiinaakyo. So n'olw'ensonga eyo ndijjako nti omukolo gwaife ogwa wiiki yona tugwigwire officially olwaleero nga tujatandika enkyo. Baba Kyabazinga abalamwisa aidi bulungi nti tuli wano ni baba Katiikiro wa Busoga ni ba deputy be banange obusoga okwisanya era bwe mba mujja mugolole bulungi mukama abakulembere mutuuke bulaala. Olunaku luno tulwaweerenga abavubuka tubenga tubisaawo ebirowoozo byaife. Abavubuka tulina ensonga ningi ediri kutuluma mu Bwakyabazinga bwa Busoga muno aye unless nga tuviireyo twayogera ku nsonga daife ediri kutulumanga abavubuka ndowooza nti tujja kubanga tusigalire enuma. Olunaku luno tubakobeire nti Youth Week tubaye tutukola twatandika okuvanga 12 omwezi ogw'omusanvu paka olunaku olwaleero tubaire nga tutandise Symposium Week. Twatandikira masaza agenda twatandikira mu Kigulu twaira ebunole bunanumba twaira eruuka twaje Bugweri yona tubaire nga tutabaala nga tuli kuidandaba abantu tuli kuidandaba buli mu kifo era nga twongera okwebaza banaife aba PMI mwebale kututamu sente. We do appreciate aba Rays of Hope aba Plus 256 all partners aba baire for us aba FLEP. We do appreciate services dijirenga dituka ku bantu. Then twayongera okwebaza Obwakyabazinga bwa Busoga okutwesiganga abavubuka batuwa akaganyo kubanga tukola activities daife nga tibatulobeire because emirundi mingi abavubuka bakola activities babakuba ati mwe bani timusobola akola, but I think this time around they've allowed us to do all activations ediri jamaiso era nga twongera okubakuba nti tujja kukolera walala nimwe abamawulire tujja kukolera walala n'ebitongole byonna ebitwegayise ku wano mwedimu ku activities ze tulikola tuligaba omusaayi ogwo twakuba nti nga bavuuka tulina etafaali lyetwenda okwongera ku Busoga kuno abavuuka mu malwaliro gaife tuzira mu musaayi twakuba ti nga tuli balala ne banaife aba Uganda Red Cross tujja kubanga tusonda omusaayi. Then Chairman Makuza ayogere ku kya building capacities mu masaza gaife abavuuka benga basobola okweyogerera nga basobola okola activities daibwe mu masaza agenda wulo. I think it's time abavubuka okubanga bega okweyogerera ku nsonga daibwe nga abavubuka bega okuvaayo ba demanding for change. Mirundi mingi tuli kusigalira inuma. Time around youths muveyo mu demanding for services. Delivery of services dibenga dibatuukako. When it comes to services ediri mu health sector mu disabe, mu road sector musabe services edombenga musobola okwogeranga abavubuka kubanga bwe tunabanga twerese inuma Busoga ife tejja kubanga ekulankulana. So it's high time tuveyo twogere ku nsonga ediri kutuluma. Tujja kuba na activities edenda ulolero luno lubairira bakwogera ku niba bana ife ba partners ayo kutandika nido tulijja kuba ni Girls Day Symposium ngeyogera ku nsonga ediruma omwana omuwala. Olunaku olwiraku tujja kuba n'ensonga ediruma omwana omulenzi era tulina bano ba partners bangi abajja okubanga boogera ku ebyo. Tulinamu abantu ku leadership Professor Balunywa idda kuba nga ayogera n'abavubuka ku nsonga ed'obukulembeze eyo gye tweta leadership. Abavubuka tukulembeire tutya eriyo okuba nti okulembera aye nga twedi byoli kulembera. That leadership tujja kubanga tulijogera ku wano. Tujja kwogera ku entrepreneurship, tujja kwogera ku agriculture ndoza mboine banaife aba OWC babairewo, that is Operation Wealth Creation.
baliwo wano balijja kubanga batuwa obuyambi balijja kubanga boogera niffe wano then tulinawo abalijja okubanga bali kwogera ku mindset change owekitibwa Joan Maturity tajja kwongera n'okwogera ku ekyo ayongera okutusakiranga abavubuka nga tuligezaako okubona nga twongera okutereza engeri eya mindset mu Busoga oba Obwakyabazinga bwa Busoga so walijja kubawo ebikudduko bingi n'ebirijja okubanga bijja maiso era ng'olunaku International Youth Day tulijja kubanga tugidaguliza wano fena nga abavubuka tusanuke tusagambe abakulu bona aba government banabanga bamaze okuva ku National Youth Day celebrations edirijja okuba esoroti balijja kubanga fena batwegayita ku wano aye era nga media tujja kubanga tuongera okubakubera ebintu ebyendawulo ebijja mu maiso nze nga youth minister tenda kubanga ndogera bingi aye still my chairperson youth symposium aida kubanga elaborating more onto the youth symposium nga bwenje okubanga etambula nsimye okubabona ku mwena Nze Diana Namatovu nga nkola n'ekitongole kya USAID Uganda Health Activity video wano ku nsonga ed'abavubuka bategekewo Obwakyabazinga bwa Busoga through the Minister for Youth bategeke youth symposium eri okutuukirira empeereza eri abavubuka ba Busoga nimwe beeteire development partners ab'endawulo niba implementing partners ab'endawulo abeegayise ku Busoga okuba nti beiruukirira ensonga eno nga mu nsonga edo esinga ekunuukirizibwamu nga ife nga nze akola ne USAID Uganda Health Activity twogeire ku nsonga ed'abaana abato okufuna amabunda nga bakaali kwetuuka muli mu district ningi edisinga buti nga mu Busoga tugemye kifo almost n'ekisooka ku baana teenage pregnancy rate ekyo mwabaamu HIV prevalence rate right now mu sub counties ng'edde Mafubira ni Bugembe the HIV prevalence is becoming so high abavubuka babitirira okwesigagana ina akawuka ka mukenembya especially abavubuka abali mu masomero niba n'abali out of school there is high prevalence and mweno enkolagana tuli kwenda okuba nti tukolagana n'Obwakyabazinga bwa Busoga okuba nti batuukiriza empeereza ku bavubuka okuba nti twewala abaana abato okwefuna amabunda nga bakaali abavubuka abaligemagananga n'abyakawuka ka mukenembya right now nga bwendogeye Mafubira Bugembe even in Mayuge n'ebitundu by'omu Busoga ebiri kumpi ni landing sites omumwogezanga Bwonda Munamayingo Sugulu side there is high prevalence of HIV so nga ensonga eyo twida ne twogera ku n'abavubuka osanga waida abaawo enkyukakyuka muki mu mbeera deibwe osanga omuvubuka idde wano n'awuliriza obubaka wetujja okuba n'ikampo aida kuyizaayo obubaka okobere muvubuka mwine ekiri ku ground ate tuboneke nga tusobola okwongera empeereza eri Obwakyabazinga bwa Busoga anything jaba ni services ningi tujasoka okuweweza emimiro we shall provide water symposium week ekyokubiri tujakuba ni services tulina project elubirirwa okukomya okuzaala abaana ab'obuwala okuzaala nga bakaali bato kani abavubuka sonka ni teenage pregnancies tujaba n'obutabo nga kano tujabugabanga nti omuntu asobola ofuna information tuchese manual for the prevention of girls and women's rights nti omwana ajja kulinga muntu embanga violating eidembe lyange ndo power tujaba ni reporting system tujja kwegeresa abantu bobanga for example omukyalo oba omuvubuka idembe lyo lityoboleibwa ojalo potya tujaba ni n'ebintu bingi ebirwanisa obutabanguko obwekuusa ku kikula ky'obuntu ffe nga Uganda tujja kwensuringa nti tusomesa abantu nti omwenkanonkano kintu kya muwendo kubanga buli omu alina okuba valued mu kikula kye oba mulema oba muvubuka oba mukaire nti tulina okubanga tuba valued the same way nkani promotion of gender equality n'ekindi tujja kubanga tusomesa abantu skills abavubuka abali kwida basuubira okujanga agireyo ku ni skill ndala bayibiri edijo okumuyamba ku nkani okwegayita ku omuwendo kubanga government eri tukoba nti bomala okusoma profession
yongera ku ekikugayita ku omuwendo. So ife abawep Uganda mu symposium week tujaba ni tent yaife, tujaba ni materials edegeresa abantu, so tujja demonstratinga anayenda okwega balenga abanajanga mutete kamba jaja ife tujja kubanga tuyamba kwa abantu okwega ku skills je yandisasulire sente asobola okujega mu dakiika entono. Yanziza ijja kubanga twongera okutangaza abavubuka banaife ku sexual reproductive health services oba ensonga edda sexual reproductive health edendawulo ediri mu Busoga. Tuidi nti area yaife nga Busoga statistically speaking elina issues ningi needi affectinga abavubuka. So mu services dino tuide ni family planning, tuide ni commodities, tuide ni different pieces of information detulijja okubanga twongera okubasomesa mu lulimi Olusoga okubona nga twongera okola ki okuditegeera n'engeri esobola okuda applyinga mu bulamu bwaife ng'abavubuka okubona nga to living a better lives and futures. Tulijja kubanga twongera okubatangaza ku menstrual health, teenage pregnancy ni services edendawulo edigwa mu sexual reproductive health and rights. Tulijja kubanga tulina munaku dino omukaga tujja kubanga twongera oku sensitizing abavubuka ku HIV, basically counseling, prevention, control. Tulijja kubanga tutestinga, tulijja kubanga twongera okubatangaza ku ngeri ki omuvubuka jasobola okola ki okutangira akawuka akaleta mukenenya. Tulibasanga nti our partners PMI are available and tulijja kuba twaide ni services da malaria testing and treatment. Abavubuka bobona abali etwenda okubeeta nti boba oli kuwulira omusuuda any illness tulijja kubanga testinga ne obozira musuuda tulijja kubanga twongera okola ki okukola different counseling ku bwereere osobola okubona nga you live a holistic life. Tuide Ismail Vanai muli wa baba museke ufene bana yi Alice yi yes I don't know if I have a praise photo. So we are going to have a praise photo. Aha.